Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Teo i danas igramo Foot Draft. Igrat ćemo jedan Foot Draft. Ovu ja formaciju volim zato što, na primjer, mogu imati Bale i Messija, Neymara i Ronalda. Eto. Pošto imaju LF. Onda ćemo biti na L. Nećemo njega, uzet ćemo... Ajde, mandat. Da vidimo da imamo golmana. Evo ga Španjolac. Odmah za kemiju. Ovako. Niko nema linka. Uzet ćemo onda Maksimović. Ovdje Pepe, Thiago, ovdje ćemo Triguerosa, znači tako čita. Evo imamo Sansone, LF će biti Castro, Čeršćev, evo ga Bale i Castilla. Dobar ti. Tako, nisam vidio ništa ima. Ćemo za Nila i ovako ćemo ga tu staviti. Sada imamo 100 kemiju. Uzet ćemo Remzi. Blablabla, ne znam. Castro. Casillas. Sirigu, on brani za Španjolca, nisam znao to, pomože. Evo ga, Garay će biti bolje ovako tu, nego ovaj Bek. Silesen. I malo te Messi, evo Filipe Luis. Da, to je to. Sim draft. Ako odmah izgubimo sad, što tako, idemo play. Izgubili smo protiv PSG-a 100%. Nismo, vodimo, pobjeda. Protiv BFC. Mislim da ću izgubiti. Šutim. Torino. Oni su jaki, ja mislim. Ovo sam Sansone zabija već 5. 6. gol. Ne. 5. gol, ja mislim. Evo 6. I finale. Sad ne bi me čulo da ovaj ne zabije gol Sansone. Izgubili smo. Da sam Sansone zabije gol da imaš 7. Ima ništa. Dobije crveni ovaj. 50 kapek, idemo... Što je to? Ko je taj? Diara. Bellerin, dobar. Bellerin. Još jedan ću. To. Luis. Ter Stegen iz Barse. Inače ja sam za Barcu. Ovog. I Roberto Barca. Tako ipak se to mora raditi. Modrić. Hrvat. Modrić. Čekaj, Brazilac može. Uzet ćemo Brazilca, ovdje ćemo sad uzeti Gabija. 68, 69 ipak je bolje. Idemo LF, ovdje će doći na Nolito, nema nekaj drugi. Vieto i ovdje će biti Messi. Ruli. Gomez. Pereira, iako nije španjolske lige.
granata. Tako, stavit ćemo njegov mjesto ovako tu. Uzet ćemo, pa yeah. Pogbu ipak uzijemo. Turan Barca ide opet u akciji, tu i zamijenimo mjesto, ovako Barca ide. A joj, moramo još naliti zamijeniti, tamo da ima Ronaldo neko dođe. Barca. Ovako, kako lijepo izgleda to. Daj mi nekog lijevog, dobro, Stoke mi je, ali ne zna igrat sa njima. Ništa. Ibi ga. Idemo sim draft. Joj, ušao sam ovo. Prazan mi mobite 8%, stići. Jer me sereš, pičku. Daj. Nećemo više, to je to ljudi od ovog videa. Bar smo draft dovršili, nismo igrali. To je to od ovog videa, za kraj ćemo otvoriti 1.50 kapek. Ako ima. Vermaljen. Kante, može. To je to od ovog videa, ja se nadam da se sviđa. Ako je, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Pozdrav!